every time you're skipping down the street. Think about the shoes upon your feet. Today it's a magic world when your toes uncurl. Shoo people. Shoo people. Shoo people. It's morning in Shoetown, and it looks as though a storm is on the way. Cipelići ne vole kišu. Svi sem Šljapka Lokvića. Po ovakvom vremenu Šljapko je najsrećniji stvor u Cipelgradu. Padaj, kišice, ja ću da gazim barice. Nek učutka toga Gacka, ja bih da dremne malo. Ja se zovem Šljapko, devetarko. Devetarko? Kako se usuđuješ da me tako nazivaš? Ej, da si u mom vodu. Ljuštio bi ti meni krompir za tako nešto. Pa baš ne bih. Bog mi bi. Ne bih. Bi. Devetaru, on nije u vašem vodu, zato prestanite da se raspravljate. Izvinite, momci, ali ja bih morala na čas baleta. Hoće li neko možda sa mnom? Sjajna ideja. Usput mogu da šljapkam po baricama. Izgleda da ih kiša prestala, pa ćemo svi da te ispratimo do škole. I tako su Cipelići krenuli do baletske škole. Šljapko nije propuštao ni jednu baricu usput. Ostali su se trudili da pored njega ostanu suvi. Da sam hteo da se ovako skvasim, otišao bih u mornaricu. Ne gunđaj, devetaru, nek se momak zabavlja. Kad su Cipelići najzad stigli do baletske škole, pred samim ulazom su na svoj užas zatekli ogromnu kaljugu. Do ulaza se nije nikako moglo. Jadna ja tu da nikako ne mogu. Moj roze saten bi propao. Ne brini, Pirueto, smislit ćemo nešto. Ajde, svi razmislite. Zdravo svima. U čemu je problem? Pokušavamo da smislimo kako da prebacimo Piruetu do ulaza. Pa to je jednostavno. Ako stane Šljapku na vrh, on može da je prenese. A šta ako je voda toliko duboka da prekrije Šljapka? Pa na to nisam mislio. Glupi klovn! Da čujem tebe. Pa naravno! Ovdje samo treba vojnička uvežbanost i vojničko razmišljanje. Charlie, Šljapko, u stroj! Glupi klovnu, rekao sam u stroj, a ne u vodu. Treba da se postrojite da vam izdam naređenje. Sad izlazi i osedi se. Razumem, devetaru Cokoliću. Šljapko ulazi u baru, stani na srednje i ne mrdaj. Charlie, ti premosti baru do Šljapka. Hajde, požuri, nemamo ceo dan. Odmah, devetaru. A sad se ti, Pirueto, odvrti preko Charlija do Šljapka. Možeš li? Da, devetaru Cokoliću. Pirueto, ti sad čekaj dalje uputstva. Charlie Lenčino, kolut napred i premosti drugi deo bare. Razumem, devetaru. Eto, molim vas, i drugog mosta. Charlie je izvršio naređenje, a Pirueta prešla i drugi deo puta. Hvala, Charlie, a hvala i vama, devetaru. Nema na čemu, Pirueto. Sjajna stvar ta vojnička uvežbanost. Jednom vojnik, zauvek vojnik. A jednom klovn, zauvek klovn. Shoo